Pecong nuro bapak gitu. Ke di mana, Pak? Karo mana tisadin. Siapa tisadin, Pak? Tisadin itu cerita na bapak. Cong. Kutin na kaki. Aningan sing kolo tahu, Pak. Si andi ku tisadin. Iya cong. Dakar bapak tak pernah ngecek kaki karo mana tisadin. Iya mah ayo, Pak. Lapah mangkat. Mari sing kolo tahu ro mana tisadin. Iya cong lamang kata. Tisadin na cong paling pelakawarin ko. Lamba bapak kikening. Muna tokar. Tisadin na siya bela. Tinari ko. Kana nga bapak tisadin naman main lajeng. Halo, bos. Dia mah bisnis kita. Lanjut depan je. Ya lanjut, Bos. Ya mau lanjut, bos. Pokoknya bos saham 2M. Siap, Bos. Terus dana ada remah, Bos. Wah, aja apa ter, bos. Dikipin kok rasa pernah. Oke, Bos. Edente ayah. Ki jauh ya, Pak. Minta tidak, Pak. Mari na la pak cong. Hari cong tak rumah tisadin cong. Ayo. Tenak geloncong ya. Assalamualaikum. Kak. Kasadin. Kasadin. Siapa kaki? Kok kak. Yoyon. Loh, kaki lah yoyon. Iya kak. Wah, kanak. Aja siapa lah yoyon? Tangan kak. Budi perlu apa ikan nak le? Itu lebih anak. Iya kak. Kesilaturahmi. Setengah matau tangan. Mare tahu kak. Candi menjadi kakek. Mare tak pege sebulan kak. Gua apa le? Kapi kantarkan nak wanang ko oleh sogi. Iya kak. Engkau kan narik yang lakar niat silaturahmi. Lah le, engkau aku lo pertaja kaki. Orang mulai model kada kaki je. Kena cara minta kakak nak. Astagfirullah kak. Kakek mandi perasaan ngak dia kasih engkau kak. Iya kak. Kok kan narik yang niat bagus. Tak bisa le, kayak kita ngemeh kan nak ya. Masya Allah, pasti lah yang hari kaki, Pak. Ya Allah kaki kak. Engkau kan narik jelo antara minta dek kaki kak. Ken kerong. Lale mulai le, sedia le kere. Teh, kakek mikir kasih ada tang bapak. Makai sebab jubang tang bapak, ki pakun tereta nak kaki. Sekian miskin tang bapak, ki pakun tereta nak kaki. Kakek mikir pahandi sikap ngaji. Apa cong? Tretan. Engkau tak sudi ke bapang kerja tretan. Ya kau jauh. Pak, ternyata yang hari yang mau datang teh. Sebi kakek laku ujung sanjung ngedoy. Iya cong. Hari kuten na. Keng si tela buta. Labuta bitunya. Tela tak tahu cong kok reta-reta. Misalnya kau yang kau jauh. Kau yang patah. Sengkau lah belum ngerti dengan kaki je. Cong lah mulai cong. Singkok bi kaki lah tak tangkap biti sati. Ayo, Pak.
Jong, sepor na bapak Jong. Nah, ada apa Pak kakek mi asepor? Ya juga Jong, sikap itu saat ini aja terlalu. Jong. Enggak Pak, benih kaki sekeler. Lah karena ada iya Pak, mau sesi teretan sita andir. Selalu hina burung teretan si Soki. Iya Jong, lah bener kakek mong dai. Lah wis Jong kok kita dalam Jong. Iya Pak. Elo aktif mo rebus tayo lah. Lah apa ya? Lo aktif ku ya. Remar ya. Oh, dia kalah kelengkor. Tadi aktif sekali. Aduh, baik. Mereka. Dia saya du kalah kelengkor. Ya. Du Monduk Pak ada sih. Rồi là Đúc em Pak Đúc em aku. Shocking của thầy John. Belum Pak tapi lemak sepuluh aku punya ongku. Lu oke kok dia. Lu Pak Hore. Oke kok dia. Sekarang beli mobil. Beli umroh. Larang, dia lo Pak Soki kok. Tadi Soki. Lari ya tegir. Lah boleh sadin macam-macam. Soki yang punya peser ya. Soki ku tang Soki ongku beli mobil beli umroh.
Masih Tesadin. Lah apa Tesadin me pas sambil joget. Teh. Teh. Siapa kakek? Sengko kimen. Apa sih teku ja? Kalau aku sini. Tesadin ini killer ya. Payah. Teh Yon. Kakek men, berapa men? Ya kan 7 teh. Kaki tangi ding berta ya teh. Enggak, berapa men? Sengkok hiu ilan jalan tak apa bi Tesadin teh. Yuk, ada apa men? Ilin celinga kita Tesadin saya nggak gila teh. Yang siapa men? Wah, tuli lentaren, di kita kok ganggu kau reng. Ma pakai di mana kakek men? Ki buru rele ilin jalan. Ku yipin kok yentar ya? Iya. Udah jalan deh, Kak Sadin. Wah, rumah. Andi banyak. Kak Sadin. Sadin. Andi besar banyak. Kak Sadin. Kak. Ku lagi ku Kak Sadin. Kak, apa kaki mide ya kak? Soki. Mulai kak. Mai kak, mulai kak. Wes lagu pertama. Wes engkau lah Soki banyak pesena. Wes kak kesaka. Aduh, kok banyak pesena. Mai kak, mulai kak. Kok melihat mobil. Mai mulai kak. Harta memang mampu ngobe sikap hina, ngobe ate lopah de ikatan saudara. Ceukur nilai persaudaraan kita kalaben benyaang harta sekaandi. Tapeh ukurlah kalaben baguseh kebersamaan. Banyak harta belum tentu bahagia, sekonek harta belum tentu menderita. Cek sampai nabeng kesenangan, tapeh nyarilah ketenangan. Ajarin ate kita untuk selalu bersyukur dalam kondisi apapun, karena harta sekaandi kita hanyalah titipan belaka.